bathi bona uDakamela wayeyinyanga yayiqinisa ibutho kusehlaselwa yayiqinisa ibutho isenza lokunye nje okuchiyetshiyeneyo okwenziwa izinyanga. Lanxa bethinta nje sizwe ingoma yethu le ethi kudala kwakungenje mhlaba uyapenduka kwakukusumambo lomzilikazi. Besiyafika ekuthini inkosi uLobhengula yasinyamalala. Kule history nje lokhu ifakwa khona phana ekuthweni uDakamela ngobunyanga bakhe ngobuqhawe bakhe wayekhokhela futhi ibutho lebabambene labelalwayo izimpi leziyana but bathi wadlala indima enkulu eChangani phana wadlala indima enkulu ekuthini inkosi uLobhengula sehlaselwa ngamabhunu wayenza imkhathakhatha yakhe izulu amayezi abumba kwana izulu abamnyama thu inkosi yabisinyamalala. Yena uzananzelela ukuthi esikhathini esiningi siyabizwa kuthiwa singonqobe. Mina ngikhule ngaze ngagcotshwa ngaba yinduna ngingakwazi ukuthi ngingwakonqobe ngikwazi ukuthi ngingwakoDakamela bathi kukhona khona kanti hhayi singaba konqobe. Uzananzelela abantu bakonqobe abaningi ibade bekhona laphana because ba-identify the Chief Dakamela ngenxa yokuthi bathi induna yasemanqobeni. Nami ngi-proud sibili ukukhokhelela abantu bakwanqobe ba-progressive bayasebenza sibili gadalala ukuthi isizwe sisukume. Ngisethula nje i-family history or lineage. I think ngizakhuluma nge-lineage yethu ukuthi ukhosi namba uthatha kubani. Khona ngababe khona abantu bakhona bazikhuluma mina nguthethe kubani omunye wakuthatha kubani but mina ngizalwa ngo-Chief Khura Dakamela onguye ubabami. Yena mina namhlanje iminyaka yami engilayo ubaba wami wabhubha engangami so yena ngenhlanhla wayeselabantwana abangu-5 and still counting. Abanye asikwazi abanye belokhu bevela ngazuzitheni isikhathi esingaka wayesithethe ngaphi sibili kakhulu but ngizalwa ngoKhura Dakamela yena ezalwa ngoBekuthemba Dakamela ongukhulu wami. Yena ukhulu wami ezalwa nguMyenga Dakamela wayengu-senator, one of the first senators eZimbabwe. Izinduna ziqalisa ukuba ama-senators la he was one of the senators laboKhayisa laboNkalakatha I think. Yena ezalwa nguCelimbuya uCelimbuya ezalwa nguDakamela. uDakamela ephiwe la ubukhosi ngomsebenzi wakhe awenza esizweni. So lapha koDakamela ke asondawo enkulu nje iDakamela but uma ungakhangela imephu enkayi uyibambe ngangilabeza ukutshengisa ukhangela kule ndawo kuthiwa iNkayi Center but iNkayi Center ngenxa yokuthi uyakhonekta eKwekwe uyakhonekta usengalelo phana but i-center ungakhangela imephu kukhona apha koDakamela. Uma ungakhangela imephu yakhona iDakamela ise-center le-center kwemephu enkayi surround kuyo yonke indawo nje nxa uyikhangela imephu yakhona e-center le-center ungayikhangela imephu kule ndawo kuthiwa koDakamela. Asuyindawo encane nje okuyindawo okuncane nje but also a good thing about indawo encane uyakwanisa ukuba kwazi bonke abantu bakho bafiwe abangangaziyo koDakamela. This year it was 2 days and both days 5 and 6 it was big, ibinhle kakhulu. And also we have this challenge esilayo ukuthi ungathi abantu kule event mhla ka-5 and 6 April abantu they have this assumption engayithandiyo
ukuthi the last day is the official day. Both days were official. And the first day hayi abantu babuyile ngobuningi babo kube kuhle sibili kakhulu. The second day abantu babuyile futhi ngobuningi babo kwaba kuhle kakhulu. And what we promised to deliver, especially for the VIP lunch, egcine singathi dinner or supper because of time, but also because of nature. Ezinye izinto i-universe iyazicontrolela. Uzananzelela ukuthi i-lunch or ngale esifuleni, for me, I was impressed. Not because I planned it, but because of i-team esiyikhethileyo. From Nkai to Taramela, first thing that I should say, from Bulawayo to Nkai, it's 158 kilometers. Then from Nkai to Taramela, it's 47 kilometers. Okwenza maybe it's 205 kilometers all together. So for umuntu oyafisa ukuya kwaDakamela uyakwazi ukuthi I'm prepared for 205 kilometers. Lanxa i-205 kilometers maybe uhambe nge-1 hour 30 minutes or nge-2 hours depending ngemoto. Ngithi ukuya kwaDakamela it's an experience. Ukuthi awuhambe 2 hours, uyahamba or 4 to 5 hours kuya ngokuthi uhamba ngayiphi imoto. Ngitsho nje ngixoxela abantu ukuthi hayi umgwaqo eNkayi ngwamadoda abafazi. It takes a man ukuthi drive khona ngale. Ngingasikho ukuthi ngiwe-danger i-gender discrimination or inequality, but umgwaqo wamadoda, it's just a phrase ukuthi you must be prepared. But it's also an experience, depending ukuthi uzonda okunganani, depending ukuthi ikuyini ofuna ukubona. But it's a good experience.